Kur'an'da Allah subhanahu ve teala aytat: "İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin." Albatta menin namazım, menin kurmandık çaluum, menin yaşoom jana menin ölümüm бүткүл аламдын робысы жаратканы падышасына таандык деп мынакей бул жерде айтылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мадина шаарында 10 жыл турду. 10 жыл турганда дагы ар бир жылы курмандык чалып турду. Анан кээ бир хадистерде келет, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү курмандык чалганда өзүнүн атынан, анан бир уй азважы мутаххарат өзүнүн жубайларынын атынан курмандык чалды. Кээ бир риваяттарда келет, Hazreti Ayşe radıyallahu anha enebizin atынан çalgan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam özünün atынан dagı çaldı. Kээ bir uçurlarda mına koştoşacılığında ümmetin atından dagı çaldı. Tileke karşı biz üçün Peygamberimiz bardık ümmetni oşu soğupqa şerik kılış üçün kurmandık çalsa, bugün biz tileke karşı Peygamberimizin atından kurmandık çalgandı da unutup kaldık toğanlar. Eğer de kimnin birön mümkünçülüğü bolsa, albatta Peygamberimizin atından kurmandık çala turgan bolsa, albatta bul dagı öte ulu soğup, jana ulu Peygamberimizin süyüsü, şapaatına dağı Kuda kalasa türtkü bolot degen şek күмөнсүз. Kurmandık çalу meselesi biz bul sahibi nisap dep koyabız. Sahibi nisap degen bugünkü күндө 193.700 сом мүмкүнчүлүгү болсо, bul жерде 1 жыл айланганга да шарт эмес. Ошо курмандык чала турган күндөрү колунда 193.700 сом жана андан жогору акча боло турган болсо, ошонун мойнунда милдет болуп калат. Albatta musulmon kafirga kurbanlık çala albayt. Kurbanlık bol Allah Taalaga jakındатуу. Al imani жок каяктан jakındasın. Azat adam boluş керек. Себептен кул ал өзүнө ээ эмес, башка кайсы мүлүккө ээ. Мусапыр болбош керек. Муким деп коебуз. Үйдө мусапырга дагы милдеттүү эмес. Albatta сойсо мойнуна сооп кете берет. Сооп жазыла берет. Бирок милдеттүү эмес. Демек, бул жерде ошол эң негизи ошол мусулман azat, andan keyin musafir bolboy, muqim, andan keyin uşul sahibi nisap boluş керек. Bir uyda misali ayalı dağı bay, güyösü dağı bay, demek alar eki kurbandık. Bul bir жылына bir жолу. Bolgonda dağı 3 ele gündün içinde ibadat da bulçu. Demek kurban ayt günü, andan keyin dağı 2 gün. Oşol 2 gündün içinde gün batkanга чейин, misali bugünkü tilmen aytkanda 31 iyulda, 1 avgustda, 2 avgustun gün batkanга чейин kurmandık çalsa, bul ibadat bolup eseptelinет. Buga sooптор жазылат, günölөр geçirilet. Ankeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraganda bu kurbançılıktan bizge emne bolot dep sahabalar Peygamberimiz жооп берген. Her bir oşo kurbanlık çalıp atkan oşo maldın, koydun, her bir tügünü, eçkinin her bir kılına sizlerge birden soğup жазылат деген. Her bir cüngö dağı, her bir kılga dağı birden soğup жазылат деген. Anan Hazreti Ali radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ey Fatima, sen kurmandık çalıp atkanda janында karap turgun деген. Oşonun birinci kanı tamçılaganda bu Allah Taalaga oşo jerge tüşe elekti Allah Taalaga senin niyetin jetet. Jana seni soğuğun jetet deyt. Jana bul ertege kıyamat günü senin tarazanga tartılat deyt. Emnesi bul bardıq özü eti, bar müzü, özünün jünü tügü menen bardığı oşo kıyamat günü oşo tarazaga tartılat деген. Kээ bir zayıf rivayatlarda dile gelet, kıyamat günüge çeyin dele pilsiratda bul ulo olup beret kurmandık çalganыңыз üstünün minip ötkөнгө деген da gelet.